Ya, angkat tempo saja. Iya, belok ke tanah Paswanasan. Nah, dan si kelima ngangkaran ke penanian buang mangkau Pak Bengan di buang mangkau nalai sudah. Jadi kepalaku lah kau itu rukun keluarga sekitar Solanasan si kelima jauh tak menani. Jadi itu lagu Pak Abado. Mana syutingan? Iya. Kasih ini masalah nasa. Iya, musik. Ayo, baris sini. Si kelima lagu Pak Abado. Iya.
masambayang pala kupatulan nantaki komodo lah ketulan tadi pas sudah tujuan apa nanti di foto-foto nasi si pole ta masambayang tontokan rampo mati lo melabi mio puang bela naina tontoki karena saya itu pak tumbuhan pak kaborobi randu jome di angkaran nate sarangan inan yete selakote aku totemo inang kikana saya tujuana pak pasake pak kaboro bilako kami solanasa na totemo buang laki pasuli molako tampara pana inde nenek sia ambe kamu buang lantundikan solanasang laun nantai te batang rabu lagi yang namarapa buang tunduikan solanasang losongan nate taum mitulan nantai pasake solanasang buang denopa narampo mana para ketuinan mangka na pasaka keluarga buang ambe memasilan suruga tunduikan sitaruna losongan nate lamposare te papalungkunan batang rabu lansangan na Yesus Kristus kirampo masambaya amin. Iyo, tabi lagu kita solanasa. Iya temulian temulo tanah situru. Bunga padahal si bisa may padole soal bombongan. Ya, pada orang itu loh, bulan kelok kedua. Batu di paudir kali pada orang kasus itu di Parangko. Toro no pasir-sire dengan manipulian dago. Ya. Kaya toto nampui motor rota lalang dia may kaminalay nakadang mani bulian. Ya tendo na lami padolo. Kalau kami pukul soal bombongan. Dia kami bombongan di PRP kita sama amane mau. Padahal itu bunga so, padahal itu bunga. Padahal sakit itu bunga jo. Padahal itu bunga pa. Bunga. Bombongan. Woi, padahal itu bunga
Ito bulan to tuo lo da ko pa. Da ko tuloy ipon dito. Pon di ba kami kita ada kok teh ulian nanu biasa mak tak mana berpose saya enggak ya ton ada mak perlu. Bahaya pemirsa, bahaya. Jadi kita ambil Hati-hati. jalan di depan saja ini. Bahaya guys, bahaya. Lah.
Kita lewat di Tokai dulu pemirsa. Kalau Jombang kita Tokai dulu ya. Kamera. Marwalu guys, marwalu. Tabe. Kailangan po kami na sorong eh. Ya, sorong! Ya, sorong! Ya,
Lalu guys deh. Totika. Milik kapalulungan apa untuk napokada? Tayo tanda apa untuk napokada, pemirsa? Rangi bami. Saya nak jaga kita di karung-karung ini. Ya, sepitariku. Iya. Ya, sini dulu aku. Yo, dana drum. Iya.
Ya, ya, iya, iya, si Petariko. Ya, si Luluko, iya. Ibu Ramike, iya. Weh. Iya, iya, si Luluko dah. Gen Dometo kan angin di daerah angin. Iya, iya, iya. Jago te mulai mesin apa pemirsa? Jago lu Thank you. Oke mister. Nami bule tama duka mo guys. Nah, buram kita pemirsa. Wah, marandang lu mungkin. Nah. Top kai. Ini di daerah angin-angin ini. Di Kecamatan Kesu di saya lupa lagi nama tempatnya pemirsa. Yang jelas di angin-angin ini. No, I like it. Sir, you like fight? You like? Yeah, I like to fight. Okay. Sorry. So, I could see, okay, everybody's fighting. It's allowed here, so I want to fight too. Okay. I know, I just came from the December with the children. Yes. So they were doing the same. And now I saw you grown-ups, like doing December. Yes. So I wanted to participate. Where are you from, sir? Sir, where are you from? Denmark. Denmark? Yeah. Oh yes, okay, thank you. Okay, fight. Weh, tenaga, tenar ko ni pisan na. Yoso ko mi. Iya. Retno pa yang toraja. Iya, ini toraja. Iya. Okay. Okay, 1, 2, 3, okay. Yeah. Okay, yeah. Wait, you see okay. I'll see okay. Nanti kena kau panas. Okay, I understand. I couldn't participate anymore. Yes. No problem. Thank you. Okay, mo sila. This is not me. I know. That's okay. Now my host, you can fight because he's part of the
anymore? Iya. Iya, dah main berani. Si Pak Karwato pemirsa paling marwalin selama nama lima keburu teh paling mantap. Oh, great fight, man. So I was not allowed in the last part. Wah. So this is a big party and the funeral at the same time. Di Buraki pemirsa. A lot more fun than other people in the picture. That's for sure. Kita alap dulu kamera pemirsa ya. Kita alap kamera dulu. Soalnya bahasa ini jadi. Foto dulu dengan foto. Jonas, you want to take video with you? 1, 2. Last time. 1, 2. Wait. Kurang air. Kalangan tuh, tay pa. Ay, ya la mira tomate como tiene la. Jangan lupa kirim-kirim star dulu pemirsa. Maranda motis ya. Ataka mau. Jangan lupa starnya dulu dikirim kah. Bosku semua. Kirim-kirim star dulu.
Oke, kita cas sapi dulu, guys. Kita bersihin dulu agar kamera, guys. Nama siapa? Halo.
Potong talinya. Logos Pak Bini. Itu. Pori. Logos Pak Bini. Woi, biar kami bisa ke sini. Marwalo guys, weh. Dulu tahu. Full. Banyak sekali orang. Sila kebutuhan tak tahu kaya Anak kami kata papa ama. Abra. Baru turun tuh. Kaloli. Jorenal kaloli. Jorenal kaloli. Ah, Meli. Ah. Iya Meli. Awas, sudah. Balik ke. Pasembari Jona. Pasembari Jona tampu. Dia perkali palangan dok itu. Oh iya. Oh pasiambara banget ada jok. Pasembari itu pun buka. Iya. Pasembari itu.
Sebab akan tempo lalangan to yakin malanu bisa perang tangana. Sembarang tuh. Yo. Tak ini betul bantal itu, tak ini betul. Bantal itu nulis siya bantal. Nanti beti. Apalagi yang begitu lah. Orang nanti kena rantai lebur atau weh. Tak apa nih pertama lagi. Aku puyan nanu niya to. Ito, nanu ko poko yung suicide. Itu pasal tuh bener bener yang dulu mai weh. Awas ya, orang mungkin ya. Jangan dilok lagi. Yo, pasok kami di nari jam-jam to da. Iya tak melete. Melepo nih. Timas wapi dulu. Siapa apa? Isa mo kami. Pindah. Saya lipat, tangan lipat. Kilam ni. Kuat itu. Dari nangit pak dulu ke sana. Doa lang sama itu. Pasanya nasa isang palu-palu na lando rin pakuy. Apa na tahu nak kisah ni talingang kalau tekot tuh. Nakamu matara kilo Kemarin itu ya. Doa lang sama itu tolong maturo. Naman po ini siya. Mama ako sa kanta ko siya. Moral weh. Ada tuh si Semba guys, tapi saya tidak bisa Mas Semba. Kenapa pemirsa? Saya lagi masukin jadi begini-begini. Oh, Tadi jadi waktu padahal Dia marah-marah. Tapi anu, padahal niatnya juga memasuk Pak ya. Karena Pak Sauting marah-marah. Iya. Shooting paling terang ini pemirsa terganteng. Belum terjual tabendo ya. Logo mah, ngarang konten lang kan nanu si Semba tahu ko tayo may konten di kare isa ikut. Lo tergimbal tadi sih. Ko nila be mak perondo ulit jadi. Matin tergimbal le. Sesek ka. Sabar aku pemirsa. Lo tergimbal terpaksa di tim manual bam teh. Sama tumuli, ba ini yang dijaga itu jangan menangis. Masa ba ini kena lentiro semua sama. Tidak apa-apa. Kasi ko sa lobet mo ka. Langsung dulu. Ay, matok yan. Tsunami. Oke pemirsa, kita akhirin pada dulu karena sudah lobet ini gimbal ya. Gimbal sudah lobet. Hindi mo. Kita suruh Bapak tutup dulu ini. Oke, bagaimana pemirsa? Sampai ketemu lagi di acara berikutnya ya. Tetap ikuti live streaming kami pemirsa. Iya. Dan tetap mendukung kami dengan mengirim bintang-bintang. Yang ada di langit. Kebetulan di langit itu banyak bintang, jadi dukung kami guys. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke guys. Kita akhirin dulu guys. Lebih tergimbal deh. Lihat yang ini coba kok. Apa deh? Us. Lu gimana lebih dulu peta? Gimana? Oke pemirsa, kita akhiri dulu. Kita akhiri dulu pemirsa. Sampai ketemu di acara berikutnya dan terus dukung kami untuk melakukan live streaming dengan cara mengirimkan star atau share-share postingan kami. Sekian dan terima kasih.